Nkuruki NTHUKI igana kuma KIIRUA-NAARI ni bagunikite ni kigomano gya KUBATAARA kiria kibanganitwe ni atongeria ba ntere bakiaria atongeria babo gitabo kiria bakurumira ni utigira kagitene kabari ruthani bakwa mataro na mwerekera jumwega kiri NTHUKI MBITHI baba na KWEBUKA na MITUGO ITIAGIRI tambugita na kinyancho bibugite mataro jaja gatwika joguni na batakiri NTHUKI MBITHI kiri uturo bwa borujo Kevin Kimathi na kurikithia na moro tiotara na ukiria NTHUKI MBITHI muno yakaitene kau bairutha na baibara bainge bai MITUGO na ITIAGIRI mature ne pastor mwitekeri na atongori bangi bakindini kiri utarana bao nkulukiane ya narimu enteresha gitimene wa andini ya KIIRUA-NAARI shigone bunge kia buri twina ntuku ndongi mono ya ritobetu riri berutha ituronere kuringana na uria ntetu igwita kiri society mantu jaketwa jakiangaratana mono ana betu betonya ki mantu amitandao iji na mantu jorebi na bakaga mataro tuonitwe kentu kwenarua tweja tubaririe maana jakithomo tubaririe mantu jara jomba kuba kuria na jara jomba kuba mwerekeo jwa njira nontu antu bara baingi bariura ikwaga muntu kuba gwata abonia njara na abonia njira na ikyo twatinda na mantu jau narua aja na ibwega mono nontu tukutha twina ana over 180 Jason Muriore kinyawi mukirira na mutongori we kundi kimwe kya monyi kya uthunji witi na mbere wa dine ya KIIRUA bariria bamenya thina iri no thina ite imaginary real problems tubadia mandu ya early sexual marriages tubadia mandu ya alcoholism kana kunyonchobi tubadia mandu ya self discipline kwithwa muntu ena discipline wengwa muntu discipline yo yurite in society mono ki youth tuna mantu jaja ato assume tubatu kwaria hapo twaboneria na twabone na tumite na twabagire discipline bare aya nini kuraja kurabo mbite gwita na tutinda naro twalite mantu mengi muno twabera gintu kiambere ikithomo number 2 in discipline ondo into bibyo na mantu akanisa bakinyili tumbye mataro yo kiri NTHUKI yenjana ke ura tuitite twaraga guchinja mantu ya generation ikathira yonde nondu pa mantu ngugira ari bareta Nairobi na ara bakura nyomba ile igwitwa Airbnb takaiga tonya kin drugs igatonya kibangi na nde mantu ya tule achiari na atongeri tubatkwaria na tukale tutena ndoni kwira na betu ura gukari na thina irio kenda bomba gwita mbere bwega ana baba bathoma mantu jaja twina uma tukethwa twina kizazi kia ruju na gitite bwega na uneo igutumite tutrimanaja na program wiji tukamithitha ya orire arito baingite beruthene ure murungu akethaga gitutethagia na kinya tukaomba gukinyamo twite aciari kinya bono ntu kiri ureri bwa ana ntuku iji kwi party nene ya muciari na muciari emirekeria kiri mwarimu arekeria mwana uti mwana omba gwikuria wengwa mwana kaeja wanjira akaewa mataro na kuma kiri NTHUKI nyuma ya kwamukira mataro yao ya itumi kiria nkatho arimo bare bachitaniriria kenda bejo turitana ibaingi baraurite ibaingi barachiona eni bende lakini arua tugotetherwo na mtu ayako na agia confidence thomithwa mathomo jarajo chakomba tutara maisha-ini jetu na nya gutukiria batu NTHUKI MBITHI kenda tumba gukiria kinya mburi yetu miru yetu na finali nya nthiguru yetu ankwenda kujukia kanya kaka gucokeria dad brother mwitekeri nkatho nontu nyabo kona iyo ntubo bwega gutwitomba guturitana nontu baba ingi betu itumbite kura na ratumbite kurira ki drugs weru weekend kuma buri mbita wa Kevin Kimathi.